turistai sėdi savo. Dabar apsidairysim Rygos turgui. Šalia arbūzų. Ką? Ne. Dainios, matai, didelės va čia va. Turgus. Ten aš. Ten? Aha. Ne, va, tas va, tiltas su arkomis toks ten žiūrė. Mes čia paryga buvome. Praleis porą valandų. Į kazino? Kažkur tai Rygoje. Tu ir gėlynas čia. Palaistyta. Arba lyjo. Lyjo. Lyjo čia. Nacionalinė opera. Ką aš norėjau pasakyti? Labai svarbu, kad vadinųsi fontanas. Nacionalinis operos teatras, kitoje gatvės pusėje, ir aš. Tarp tų gėlynų. O dabar eime prie fontano. Einam ten. Žmonės laukia, o šalimai sančių pulkeliai, va. Riebios kokios. Šeimininkas augantis šuva. Tas skaitis yra nuo saulės. Va. Ačiū. Вам наставление из Библии. Вы жених и невеста. Да? По-русски. Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу. Потому что муж есть глава жены, как и Христос, глава церкви. Он же спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так жены своим мужьям во всем. Мужья, любите своих жен, как Христос церковь возлюбил и предался за нее, чтобы осветить ее, очистив бани водные посредством слова, чтобы представить себе славную невесту. В Евангелии здесь написана книга Римлянам и от Иоанна. И там написано о том, что каждый человек заслужил, по своим грехам, по своей природе, из-за Адама еще он заслужил смерть. Но тогда получается, если каждый человек заслужил смерть, то это весьма печальная картина на самом деле. И исходя из этого, мы верим в то, что после смерти мы будем в раю. И как в этот рай попасть получается, тогда здесь написано о том, что Иисус Христос пришел на землю, это Сын Бога, живого Иисус Христос. Он пришел на землю, чтобы умереть за ваш и мои. Мы из разных церквей. Есть какое-то общество, да? Но в принципе, мы христиане, в общем. Ага. Matosi senosios Rygos mūrai. Bronzinės vienaragės. Привет. Šaltinis čia. Kuris kažkur nuteka. Upelė. Jana nuteka, iš ano Jana. Va, matyti padaryta. Nu va čia Ir į va. kanalą. Čia va. Ten, paskui ten. Ten va, sakai. Aha. Išnyram ir va ten va varom. Ir ten per tą.
Čia tau aiškina, va, plaukė čia, plaukė. Žinai, kad labai gražu čia yra. Va, žiūrėk, iš čia atiteka. Gimė 63 metais, 1800. Ką jis padarė? Tautos didvyris. Šiokiančias kartas. Tokia skulptūrėlė, va, matau. O, Dar iš senų laikų, kaip buvau. Kokių? Kaip buvau, va tokio amžiaus kaip tai. Mhm. Tai buvo kiek metų atgal? Aha. Matai laikrodį? kur tas laikrodis? Užrašyta Laima. Ant stulpo ją. 14 valandų 30 minučių. O kiek pas mus? O pas mus kitaip rodo. Panašiai kaip prie mes. Aš paskutinės su tokiam kelnėm šitą važiavau. Tokia buvo spalva. Kur važiavai? Kaip tas vadinasi bokštas, Laima? Katedra matyt. Nu, matyt, katedra šį yra. Eisim į vidų. Brėmeno muzikantai čia yra. Kas čia? Brėmeno muzikantai. Matai. Na va, ekskursiją ir baigėme. Na va. Skulė savo kabo vidury gatvės, tarp bažnyčių. Ate, išvažiuoji. Močiu, ne?